Bengenzeka ukuthi-ke nginibhekelele nginamukele kuzoke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Nkosi Yoward. Uma uqala ngene kule channel qinisekisa ucindezela usubscribe uzothola zonke izinto engiyiphosta kuyona-ke le channel. Sekuphele-ke istatement esithi uJabulani Khumalo uthi uzobe khona yena-ke uma kuvulwa iphalamende eyilungu le-MK. Usho lokhu nje uzuma uthe umkhonto wesizwe ngeke-ke ibe noma-ke ube yingxenye yephalamende bazoliduba ngoba-ke abanelisekile ngemiphumela yokhetho. UJabulani-ke wayefakiwe ohlwini lamalungu e-MK azomela-ke le phathi ephalamende. Lokho kwenzeke ngesikhathi ingakaqali-ke ingxabano yakhe noZuma njengoba ekhiphe-ke istatement. Fisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Asihlangane lapha kwi-comment section ngizwe uvo lwakho. Ungakhohlwa ucindezela usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiyiphosta kuyona-ke le channel.